megalayapost.news. Kakenhun RISIAR, Hapok Riboy District, Mentakasngi, Hapok Kalama, Jongka Riboy Poultry Farmer Association, RBPFA, Kilalik Kenduk Senon, Yang Menteri Ketenat, Animal Husbandry and Veterinary, Kasor Karjela, Uba ALHEC, Nabenta Bon Pensengu, Yakijing Jongki, Kum Kita Ginau RISIAR, Hariboy District, Bat Hakajalahi Barokaway. Kumbala itu Daka Presiden Kekong I Lapang, Bat Vice Presiden Uba A Dingdo, Kadau, Kabakilahap Bandit Kenduk, Yang Menteri Sorkar, Kadai Kejing Syak Nyot Ben, Palat Ginau RISIAR, Hariboy District, Kamtam Hakador Kamur, Hayo Hahat. Kabaki syakta na kajingwan poi jong KCR kibah nasabar kajala kilai turu bah kane kajing kendu omtang bakila penpau kajing na kajing syaknyot kador kamur hayo hahat batki lapun ngoru Chow Menteri Pakasokar kan tauno kita kilat jingrap lengba ki kenja subsidi banerap kerpang ye kinau RISIAR kibasyam jing hakaban thiet ye kijing bam siar kibal ki udor hakini kisngi nakaliang Menteri ulakular ban chimkia ye kan kamat balawanra dakaseng kinau RISIAR ke Riboy District bat un sa chimkiahi hapok kajala kenang bakinau RISIAR kin mentoy nakakam RISIAR. Kalian jongi ke Riboy Poultry Farmer Association mendakasi kan yang tarik benai balai jong arajar arkusan ngilawan banyak kindu yo Minister in charge ubade jong ka Animal Husbandry and Veterinary ba ALHEC te kum gapang ka bangiwan ne galong bangin bu jing to abai de bat kador kamor jong KCR ki bangi ngiri bar haju kapor kuno basokan provide ki kinja subsidi ki ba de bat ki jingbam nata ki KCR bat ki dawai te hadin bangila ya kendu ke ba ka outcome ke bangi nang galong ba minister kularangi bangi kin khot da ka meeting hapring jongi bat ka government bangin solve de kita ki problem abayade ba KCR di bawah banaba ngilai keren ya ba ALHEC bat ngilai keren ba ki bajingwan KCR nabar kaun sawanra ya ka flu re nakaliang jong government gilong ba adon ke jingkang kerdat KCR di bawah ni banaba but kumjuru ngila pensyai si ba ALHEC nalor ba ki kena jengi ki keduk kam kundan kam dan jam mentah ndai ngi kerpat bin ai kano ka training mentah kaliang ka ba kumno ngila bandri kita ki kon siar banbu i kata ka hatchery but akajuk kaporu kumno ban ai training ingi ki kena samla ki bobun makam kam jam kumno kin snahi la tau ujang jingbam siar te halor kita ke boro te nakaliang jungi ila kular ba insakhat ka meeting yengi banyak keren bat hatu kesingi ngi persai jing baro bat kinu ki ideas ngidan ngin pak chaga government ngin ong chaga government bat insa petep ilano ba ngin habli ikendu yang megalayapost.news.